Next, for 1 minute, Madam Senra Rodrigues. Obrigada, Presidente. A negociación do Ómnibus foi pouco transparente e podemos dizer que acabou nunha reforma intercalar da PAC. Aprofunda no desmantelamento da Organización Común dos Mercados, na desregulamentación das producións agrícolas. Prima a concorrencia e a vocación exportadora da agricultura europea. Aprofunda tamén na introdución de seguros de estabilización de rendas e na aplicación xeral de instrumentos financeiros na vez de subsidios. Desmantela o atingido con a introdución da figura do agricultor ou agricultora activa. O fortalecimento da posición dos agricultores na cadeia de valor non é real, porque os mecanismos propostos non funcionan, como son as organizacións de produtores. Cando se fala de simplificación da política agrícola común, agardo que non sexa, como sempre, que acaba por complicarse moito máis. Os aspectos destacados como positivos mudanzas na definición de pastaxe, o pasto permanente ou o aumento das axudas para xovens son unha decisión do Estado membro, de modo que a flexibilidade e a subsidiariedade tamén son introducidas no primeiro pilar da PAC. Obrigada. Thank you, colleague. Next, Mr. Zullo, for 1 minute. Grazie Presidente, grazie ai relatori. Personalmente sono molto soddisfatto per i risultati positivi che abbiamo ottenuto con il regolamento Omnibus. Il primo è che siamo riusciti ad accelerare la procedura di approvazione per avere il regolamento operativo già dal 1° gennaio e questa è la dimostrazione che quando